Usit pausda tha taru khela tare changhala si phauda kari umbam ta bagi future shanti lakna bagi lambi se leiba state government senior plan ama yat prasu yat plan in the sense haminari ba tawminari ba huji yanada ba haisira misunderstanding leina ba haisira community ani se masigi leadership support masi haminana ba wari sanana ba warawishin number portuna bagi masigi solution ji portuna bagi lambi yat presi yuda me koi wakan mana ba ten political party ki leadership se thakar ki mamangda Delhi da honorable prime minister unana bagi thamakhayan ki mayada honorable prime minister na America visit tawdingi mamangda koi naijabani unana basi solution ji piu haina tawnaga phangdana koi adum halakre ngaisira haibusu moina ngai ono no official gi maikai de haibde koi adum halakre ada hosi pause data tawri no film je koi shu tawam khamda ba haibu ta kuch sapro thektar khang ba haibu ta re ta seng hairadi koi zik lai no situation thoi ba crisis se masi hana de koi haije baduni political mile age long na ba koi tawjabunate rajniti tawnaba yabagi matam sunate ado purna moksing se sarkar bole na sarkar se ki responsibility ngamtane law and order hairo misi mina tawri purna moksing se ado state ki labor state government ki level da moina solution se putokpa warabdi center ki mateng logota central labor sarkar se ju NDA ki government honorable prime minister Narendra Modi na lead the government se Sishu Mujikshu Sira BJP lead the government se mayam na hainari kutuni honorable prime minister masamon haibani double engine government aduna ngasi akhoi ta uchi tobam khamjana constitution head haibata state si governor se sida akhoi ke post wa haijaba akhoi tobam khamjana la abani mateng pangbiyo khara maruoiba role khara lobi dragadi state government da kawruga advice to bigera karino to biro koi thaina una se chuni honorable governor na masi mana maruoiba role si lobi raga honorable prime minister se akoina haijeri haibiu invite tawjeri Manipur da laga ahan badani ko Manipur da laga all political party meeting se sarkar bai ba BJP se ko yauna all political parties se kawraga honorable prime minister Manipur da laga masi kamai tawdra solution ama santi lakna bise Manipur da thoi ba toiga tawdo watok mayam si masi gi santi lakna ba meeting ama sida convene tawbiu haina man yetina man masi gi si organize tawduna ba simbiu sineba in case karigumda honorable prime minister na lakpa na moi thabak silli hairagana ada Delhi da ursu kongi hai prime minister office ta akoi all political party ki meeting si kongi ga masi solution ama without further delay masi solution ama putokna ba honorable governor na madu state government se advice to bigara or honorable governor direct sa